ta'ala jaɓowo golle moƴƴe yo jaɓan en yo Allah on hawtindir en ka aljanna makko firdawsil a'ala yo yawta o yaafo on so ƴettita en si enen ɗo kadi en feƴƴi ɓa ko noon en tori subhanahu wa ta'ala hiɗen jeeji mo kanko jeejeteɗon tawata kanko ko kanko ni kanko o maapaki enen hiɗen maapi ko ɗum si tooñe ndo e nder leydi ndin partout no e neɗɗo on taw ɗo yo toñude goɗɗo kanko tigi ko toñowo naagis neɗɗanke ko ɗuyti ɗum nas ko yejjitowo ko ɗuyti ɗum haray hiɗen jonna ɗo hande darsu kadi darsu tawayɗo ko janginayɗo ko lakkinayɗo sabu ko yewtere ɓurde mawnude e yewtereji wona yewtere ɗo ko honde wonde yewtere ko ɓe jonnilan ɗo ko yewtere yaltineyɗi goɗɗo ɗin islam piiji no woodi yaltineyɗi goɗɗo islam ko honɗum woni ɗin nubsa ɓuccande ko waɗi noon konko ɓe jonnilan ɗo e nder kanji innaɗi ɗin hiɗi suɓa wona ɗin tun yaltinta islam kono istafada minha naftori ɗo kathirum min al ulama'i e karmo ko ɓen tawata yaltinɗo ɗi on momi ƴetti juuɗe mum mo tawata buyno ƴetta juuɗe mum fii ɗum ɗon haray on ɗon ko ka sakkitoru nga seeɗa o ari tawata hina gila ka sahaba ɓen kono bindi ɗin ko wi ɗon buy naftori ɗum ɗon e ko yewti ɗo kon ko hatta ɗum ɗo raɓɓinɗino ko kala yewtere kala ɗon ko dambuɗe waɗete mo jalladat ko ɗum hatta kono kadi miɗo heta ɗo hetande ara ko hetande moƴƴere kono wameɗen ilintala mi naata e darso on aray no yawiri mi accita terrain on ceernoɓe ɓen yewta ko woni e nder murandu ko waɗi noon yewtireji koɓe jonni ɗon o on tigi on ɗo ijtihadi gasata e nder murandu ko ma adda tawata inchallahu buyno e muɗum tawata ko fotta e mum kon ko ɗum ɗon sa yanñay seeɗa inna heɗa eɓɓade ko hina ɗum hare ceernoɓen no ga haray bismillahi rrahmani rrahim kam ko jelu kam heewi kam ko jelu adadu kontore nawaqidul islam firteɗi islamu ɗi wa ma hiya ko honɗum woni ɗiɗo wiwɗen ɗo en ƴalɓotoni kon gollum boyen bindol kala ɗo ɗe ceernoɓe ɓen si joɗanke ngol ɗo ɓe waɗay ɗum balɗe ɓe gaynali kono ɓe ƴetti ɗo honɗum ƴettani en ɗo cheikhul islam muhammadu ibnul wahhab o ɗo ƴetti ɗiɗo wa ja'alahu asra o waɗɗi sappo wastafada hadihi naftori ɗiɗo ulama'u ahli sunna wal jama'a naftori ɗiɗo ko ɗuuɗi e yimɓe ɓen o ƴetti ɗo ɗi sappo kanko naam honɗum woni ɗin nawaqidul islamu firteɗi islamu kad yakunu bil qawl hino laato ta o ɓe eɓɓiɗi foppu e nder piiji tati nayi ɓe lankitiɗi seeɗa karama ko ɓe lankitoyɗi on andi si feƴƴi ɗiɗo yaltineɗi islamu ko honɗum hekkiɗon ko kabayiraji ɗi ko ɗin ɗon hikkoto yaltineɗi islamu ɗi ɗin ɗon kadi noon ɓe lankitiɗi yejjit yalti yaajini ɗi ha miɗo ndaari e majji ɗo hande e seeɗa e deftere ibnul qayyim jawzi mi ƴetti e ɗum mi ndaari ha mi tawi tigi tigi on komi watta ko mi waɗa photo mi addora simɗo faala mi ɓeydita masinaɗum ɗiɗi mi jogii ɗo mi jogoɗin ɗon e nawaqidul islam kad yakunu bil qawli ino laatora ka konngol mithlu ka kala adden gotun ni acciten ɗon mithlu sabbizat al ilahiya yennugol allahu ta'ala subhanallah kala yennuɗo subhanahu wa ta'ala haray kanko on o yalte dina islam no heewi noon fewdo ɗo wonɓe wowlude sifa ɗin no heewi fewdo ɗo wiwɗen so tawi ona on ɗon o rewi o araka kamilure makko ɗo o sekande ma o sunnade ma o waɗirande goɗɗum ta ko yawre ɗum ɗon kaka tippiɗi ley ga
yennugo subhanahu wa ta'ala wa qad yakunu bil fi'l hino latora kadi ka kuugal ɗiɗo fo andi ko dambuɗe ka kuugal golle yankoɗen mislu sujudi li sanamin yeru sifa sujjango sanamuru si goɗɗo sujjani sanamuru fewani mo ala tawata walli muru ɗon o sujjani ɗum ɗon pellete haray o falliki hande noon ka wona ɗo piiji ɗin e siyay ma'anawiya ɗiɗo hiɗi ɗuuɗi e goɗɗo woɓɓe goo waɗa e tawata mudahara hara koko feeñi woɓɓe goo taw hara kaka suuɗi ardata mislu sujudi li sanamin embere sifa sujjango sana muru ɗiɗi wa qad yakunu hino laato bil itigadi al kufuri hino laato on tigi hara kaka ɓernde ga ka becce ga o fiɗi ndaare nani no andirɗen noon ɗo sen yaltini ton en arti ka farillaji wiwɗen hara en iwka yaltineyɗi arten ka farilla e nder mum ka korka bonneyɗi ɗin korka bonnana neɗɗo on fewsi goɗɗo ɗari ke inni tigti kanko on o firti anniye o subhanallah har o sortike aw yartabda ma o sorto ɗin ɗon kadi ɓe kontali ɗiɗo kono mo sortike islamu en no yalti few kanko usiɓɓen ɓe anduna ɗen nde tawno ko konngol naadata islamu ko konngol kadi yaltinta islam ko konngol naadi islam ko qaida ko konngol yaltinta islamu kadi no woodi woɓɓe nini hara heewɓe no wawa hara ɓe wowli ko ngude ma ɓe aɗi aqida fi'lu aw gawlu ko tawa ɓe yaltiniɓe islamu kono ɓe haylare ɗo hiɓe jam ka ɓandu kono ɓe gaynino nawnude ko wana noon sen eggini yewtere nden en luɓi kende kadi istiara en yaari honto ka ƴettereji sen daari cerla ɗen kadi si ɗum ari ha hewti tati bambitoyi tati yeehi nayi jowi en andi toon kadi ko yewtere goomi feƴƴoyi kono wiwɗen ko hikki kon e yaltineyɗi islamu ɗin farillaji ɗin ko ɗon arata kabairaji ɗin ko arata ɗon cuppoli sanamin wa qad yakunu bil itigadi al kufriyi wa qad yakunu bisakki fi shay'in min usuli ddin on tino sikkito kadi e goɗɗum bindereji dina kam on andi ka furu'u no woodi ikhtilaf kono ka usulu moƴƴa ka ikhtilafu naati to ko waɗi noon si naati to moƴƴa kono kadi ɗo enen tullabul ilm harana cernoɓe ɓen ko ɗaɓɓay ɓe gande ley ɗaɓɓen gandal ngal hay sen heɓali kono heɗiteɗen hay sen heɓali kono yanñen ɓernde ɗen e wonkiji ɗin yurnoɗen defte ɗen ndaare yimɓe ɓen e mazhabaji towuɗo ɗin koɗi yeddotiri kon an kadi accana hoorema yeddotiral ka naata na ya hakkile yo yeddotiral tanawwu na tadaddu waɗu tanawwu ɗaɓɓa siyaji yo jama on wowlu goɗɗum hara famirano acca ka waaliɗo e mazhabaji ɗin hiɗi jaɓi ɗo yomi arde mi tippo ɗo hiɗi jaɓi wongol ɗi nayi ɓurɗi janɗude ɗin goto kala yewtey sen daari fiqiwi on en daari toon ko woni e nder kon goɗɗo inna o jaɓanali khilafan li fulanin kaarijo wi jaɓal ɗum ɗo kaarijo wi jaɓal ɗum ɗo kaarijo wi jaɓi ɗum ɗo koko yeddotira on ti yo wattu ɗum ɗo nder ton o jaɓa o yurno kadi defteɗe moƴƴa o hakkindina ko yewtata kon hara waɗa ta'assubu wal umuru lati in fiya kuuji tanquddul islam ino firta islam kathira wono ɗuuɗi oɗo o wino ɗuuɗi par ce que mi waɗa on nubsa lakin sikoni al asharu ko ɓuri lollude ko min hano mum ma jama a hunde ko hawtidiri cheikhul islam muhammad bun abdul wahhabi rahimahullahu wa ja'alahu asha o waɗɗiɗo sappo wastafada wa hadihi naftoriɗi ɗo ulamau ahli sunna karmo koɓe buyi ahli sunna no jaɓi ɗiɗo wonɗi woni ɗi bil ujala ka yawnugol wa hadihi noye ɗum ɗo wa hadihi noye ɗiɗo firteyɗi ɗin sappo hiya ɗin
assirku billahi sirkango Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum wolɗe nane wete kon noon sirku sinnama toon sirku ɗum ko hunde tawata ko mooɓa ha joɗɗina hunde wotere ka naftorgol ko ƴettugol goɗɗum ngo ko subhanahu wa ta'ala du'a jonnede kon ƴetta ɗum ɗon janna goɗɗo hino dow hino ara ha kariya ko ɓuri mawnude kon fo ko ƴettugol inna subhanahu wa ta'ala hino mari inna waladallah wa innahum lakadibun Allah no jogi sifa innugo ɓiɗɗo ko ɗum kammu e leydi ndin eɓɓinde dillata eɓɓinde feccoto ɓaɓe noddani subhanahu wa ta'ala ɓiɗɗo innugo subhanahu wa ta'ala yani sirkango subhanahu wa ta'ala fi ibadatillahi e dewe Allah ta'ala towuɗen man jaala on waɗɗo bayna hakkude makko bayna Allah wasa'id yadu'uhum wasa'id o waɗa hakkunde muɗum ƴalɓorgal o waɗa hakkunde muɗum on ɗum o nodda ɗin wa yasalahum ko ɗum o landoɗi wa yatawakkalu alayhim o hooloraɗi ko subhanahu wa ta'ala du'a jonnede kon o ƴetta ɗum ɗo o jonna ɗin ɗo sirku wallahi sen daari no koyete kon sirku hunde nden fof qur'an no jaɓi ton e tuubo boyi e piiji boyi e négocigol fof kono sirku on so tiiɗi no ardata non subhanahu wa ta'ala imo waɗi ɗum no hulɓinirta o jaɓanta goɗɗo nde o sirkantamo o ƴettantamo ɗum suratul telen hajji e moyinni ɗon on mo sirkani Allah subhanahu wa ta'ala himo wawa tettiɗo ko asama tetti ko asama ari ha ka hoore weeyo fatahtafu tayru sondu immi ɗon kadi cifimo sindu cifakimo ma ɗum yahwi ma o suuya fi makani sahih ma nokku woɗɗitiɗo waɗa dispari sirkanɗo subhanahu wa ta'ala geɓe sirku no ɗuuɗi ha kono hande ka wonɗen ɗo dow nde wiye sirku miɗa andi ceernoɓe no ɗo taw warani gayna on ɓe waɗa ɗo ɗuma yewtere goo kono hande ka wonɗen ɗo taw woɓɓe no woodi taw est ce que sirku hiɓe andi koyte sirku par ce que sen daari qur'an nokkugo goo o inne si ɓe innanama ɓe sujjan Allah yoɓe sujjan Allah ɓe nawma rahmanu ko homboni Allah taw a nasjudu lima ta'murunana a sujje a yamire men sujjan on mo tata men anda heɗito taw nani yewtere ko won nder ton kon taɓe anda taw ko homboni Allah taw subhanahu wa ta'ala anani exemple e innugo sirki ma sirkali ma waɗi ko moƴƴi ma waɗa ko moƴƴi ma waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo a andu taw ko homboni Allah subhanahu wa ta'ala par ce que landa no lando ɗon o walliɗo lileydi ɓanti kammo jeyɗo ko jeeya woodinɗo piiji ɗin fof waɗɗo pelle ɗen tugale aya goo fi ko jogo leydirta dimbode leydi walla a ƴettata ɗum ɗo hay neɗɗo goo sa landike ɗum neɗɗo a maɓimo tigi 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 a maɓimo o landike mo karan o innirta ko haɓɓuɗo dande kaarijo to jogui wallidi leydi no wona haɓɓude leydi ɓanti ndu kammo wallata ɗum o jonnata ɗum hay goto ko ɓantoto ka yawre no wayde ko nature ɗum ko ni tum way subhanallah kono e nder ko woni kon en yewtay ɗum e darsuji men si mayama ɗo kala no onti mayri ɗo hara ko acce ara ɓe ala dina ko heewi fayda ko heewi kon saabu no woodi ko honto ɓe feƴƴinirtamo kaka église ɓe naɓamo ɓe joɗɗina ɓe ƴetta ɗon ɗum on ɓe wiccamo ɓe rewnaymo ɗon kamɓe tigi ɓe andi a ɗon ndun suudu ɗon no ɓattori telen ton ɓaawo yoɓe rondomo tum ɓe yaɓe sunnama ɓe naɓa ɓe iroya ko bandiyagal subhanallah tati mallam yukaffirul musrikin on mo tawata ɓe sirkuɓe ahlul kitabi en o inna ɓeɗo tigi tigi ɓe hinano ɓe na heferɓe ni ɗo tigi 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 on o wola goɗɗum go qur'ana wolani en gatti iya o wolani honno lam yakuni lladina wonali ɓen kafari yedduɓe kafaru on ɓe ahlul kitabi lam yakuni lladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin hino ko kañum ala ka feƴƴiraɗo ƴettugo subhanahu wa ta'ala inna mo mari ɗum ɗo mo mari ɓiɗɗo mo mari la sabiha lah la nadira lah la walida lah la walada lah wallahu lwahidul ahadu samadu on mo tawata o naali ɓe sirkuɓe ɗo heferɓe ɓeɗo ko heferɓe eɗen andi noon kadi ɗo e nder maɓɓe kadi hiɓe serti e nder ko ɓe woni kon e ɗo sirkuɓe ɗo si woni ahlul kitabi en qur'an no yowi en ton yowande
tawata fewndo enen sen fijirinde iɗen gonɗini Qur'an 100% par ce que sa gonɗina Qur'an a yalti nder ton kadi kono waɗa tun tan mbihe taaliki ko Allah addi en ɗo jamanu ɗo hande ka wonɗen ɗo wi'gol ɗen wal muhsanat yon tigi jombo muhsanati mo maɗɗodiri hande bandiraɓe men ɓe hiɗe ronkiti ɓe fewndo ɗo hakkude meɗen sa maɗɗodiri e daneje ɗo o heɓanima ɗo ɓiɓɓe ɗiɗo tato 60 ans 70 ans mi ɗuɗali yide ɓe jogodiri ɓe haylo ɗo ɓalejo kamɓe ɗo ma ɗum ma kadi bien e kamɓe ɓe jogodirala ko 70 ans naday woni balɗe ɗi tati ma duuɓi ɗi tati nayi joyi ɗon fof no ɗumanni furduma ko ɗum hikkoto ɗon ko ɗum hikkoto ɗon ka wonɗen ɗo fewn ɗo enen ɗo ahlul kitabe en waɗanay ɗum haqqil fiiɓen ɗon yewtere ko wi kon ɗo kadi innugol ko ɓuraninata kon kadi ñameteji ɗin no dagani on ñamete yo on tigi kadi andu ko ɗon noon tigi 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 gandal ngal nafata ko ɗi fof o waya yewtere nde nde aray umuman waɗoye to honno tafsil nayi man agada on mo fiɗi anna gayra hadi nabiyyi akmala min hadi wonde goɗɗum ngo no woodi peewal ko hina nelaɗo ngal ɗum ɓuri peewal yo yaaru nder telen ton nelaɗo ko addi kon no gaynata subhanallah on ti si fiɓi ɗum ɗon tigi tigi ma ndaari añugol ngo kan no yeeso ma añugol goɗɗu e ko nelaɗo addi kon ɗo noon sen wattani hiila tigi tigi on ɗum no weli fi ha no sunna nelaɗo ha sunna hi ha ko sunna hi on ti falloto ɗo ko yaawi ha non ko piihoyi luggu koye ha kono ɓeɓe no ƴalɓade mum tori subhanahu wa ta'ala allahu ta'ala wahidul ahad samad allah yewtan yafoy e honno kadi man abhada shay'an mimma jaa bihi rasulu ma añuɗo goɗɗum ko fanɗi o ko nelaɗo addi ko aña goɗɗum ko fanɗi o ko nelaɗo addi ko hara wona ti probléme o wandi noon nde yewtere ɗo ndeɗo no mawdi ɓuri ka kabayiraji par ce que ko ndeɗo ko ɗo kabayiraji ɗin iwi en ara e majji ɗo joni seeɗa ni lubi saɓaɗe an heddi seeɗa o wi hon ɗum kadi jeego man istahja on mo jalkiti bi shay'in hunde min dini rasuli e dina nelaɗo kam jalkutuɗo goɗɗum ko fanɗi o nder to ɗo hay juulugol ni exemple ɗo hay woɓɓe go ni juulugo a honno yande yewtinde yewtere kono en fillitoto nde ñande go meɗen mole mbeki ɗo mi ari men tawi sagata no jooɗi ni ɗo men natude mi noddi sagata miɗe andi mo ko quartier menen fof wondi meni mahin juulen futroyo ni banto nde allah kono futuro honto futuro o ko honɗum woni futuro honto futuro o wo honto futuro o honto futuro on ko gonɗinal ngal hollata onti futuro no woodi wandi innugo hunde no harmi ko tawata hiɗa gonɗini inni no harmi wandi woɓɓe go sa inni gite ɗen dargol ngol no harmi ɓe no ko onno gite ɗen tagana hayɗin piiji ɗon fof no waaɗi jeɗɗi on asiha mbilayagal ɗiɗo fof laawol dambugal kala ko dambugal tawata Oustaz Abdoulaye ɓeɗo soƴe ɗum leer tati hara ɓe gaynali e balɗe ɓe gaynali asiru koyte mbilew kadi yahuɗo mbile o gongini ton ma o ronki gonginde pénalité no nangimo ton balɗe capanɗe nayi taw ene muraɗo e kadi o sirki o yeddi kadi ko nelaɗo addi kon kadi dariɗo no gongingol ɗum ɓe ganti hay ka wonɗen ɗo ni sa daari e ka cuuɗi ko heewi kon haray ɓe addi kaydi on ko kaydi hoye leydi on ko falɗa mi waɗante arɗo mi yiɗa ma pour mi waɗay ɗum mi wattante ɗum fof no a janggay koye toon hawka koye a sihiru mbileyagal on andi e nder sabol muuɓe ƴaati ɗiɓe addi ɗin ɗon oɗo kan no nder ɗon no addir ɗon himo ɗo daƴƴere ɗo himo caltinoy ton ɓaɓenni ton hon assirku billah go ɓenni sirkango allah ɓe waɗi ɗon hon ɗum noon assiru mbileyagal e gatlu nafsi tati aklu malal yatim jawdugal yatim e aklu riba ñamugo riba on no watta walla yawmo dagasuful muhsanati ɗi jeɗɗi ɓe addi ɗi ton caltini ɗi noon ɗi caltini ɗon ɓe addi ɗi noon e ka deftere Ibnul Qayyim Dawsi mi daari nden ɗon ɗon mi addim tawi Abdoulaye ibn Mas'udi o addi ɗi nayi ɗon Abdoulaye ibn Umar o addi ɗon ɗi jeɗɗi o ko ɗum o yi Abdoulaye ibn Amr tata bon o addi ɗon ɗi jeenayi
on andi Abdullah be ben ka Qur'an be jogi ton o kam ka hadisaji be jogi don be nayo Abdullah ibn Jubayr ko no heddi be nayo no kono be data to wa qala al akhar goddo goy ko di sappo go wa qala al akhar wobbe woni ko cappan e jetti wobbe go addi ndar do kadi nokkugo ko temedere cappan e jeego e nayi kadi di wona di wowlere ton din ton hakke ko yeddotiral ngal be ari non be detayiidi e deftere nden sa yurne kedon a yurnoto ha tawata kambe si be yeddi kadi be adda dali si be yeddi be yurnoto goto kala no jabani kadi goddo yo yewtu ha gasa needi yewtere nden andi accugo ha goddo gayna yewtude ko don si yeddamo asiha jetati mudaharatul musrikin wa muawanatihim ala muslimin wallugol be muzahara feñodirgol feññingol e mabbe ta fayda ko kambe tawti e wallugol be ko andi do be habdu be to nyanden to e don andi ba gere on fikke de balde be wenguno yogabe tongo andi nen julbe tiki on dum mo yaka islam wona enen tun non kadi ko dum naatu do der ton jamfi julbe ben telen kadi na mo hatton jine goddum jeenay man itagada afwan on mo fiɗi annaba adan nasi no yoga yimɓe ɓen yasa'ahu alkhuruja yani fi shari'ati wonde e yimɓe ɓen tigi tigi on no woodi e piiji ko diina ka wonɗon tawata on ti si yalti to hunde lorotamo o ɗaɓɓa goɗɗum par ce que fitinanno e murandu waɗɗo ɗum wo kanko ɓittodiye diina kan soñjimo on andi ɗo non hurriya ko ɗo hurriya tokki wiyata kon hurriya liberté ɓe inni landotoɗo landi on mo ñaami kala ko faala o wuli kala ko faala o yehi kala ko faala tawi ɗum ɗon ko non gasirta ɓe inni o limada andara llahu lkutuba ko honɗum defte ɗen arani limada arsala rusula ko honɗum o nelan nelaɓen takallamta ma tasa wa ta'amal ma tasa a yahay ko falɗa ñaame ko falɗa no a ko honnum addine laaɓe hal anta mukhayyarum aw musayyaru docteur Dusari ɓe wonɓe fewnɗo Makka ɓe yewti nde yewtere sa hettike nde a weltoto a naftoray nde hal anta mukhayyaru aw musayyar eɗi te question ji ene mukhayyaru ko a suɓinaɗo ya waɗu ko faala kono faalireɗa o ka diina aw musayyaru ka ko a wurtaɗo forçaɗo ka diina musidɓe landano ɗo ko hombo e me'en tawata amin ka dina kom faala kom huwata ko honto yiɗa ɗum hay nokku ala ko faaleɗa ko ɗum wata ala musayyar an ko a wurtaɗo ko a forçaɗo ene ɓe tagu hoore maɓɓe ka ko kamɓe woni ko ka ko ɓe tagaɗo am holigu min hayri sayin awhumul khaliqun ɓe taga koyna hoore hunde ka kamɓe tagi pattenen ɗo yiɗa haray ko honum addine laɓɓe honum addi deftere tawi konti faala o liberté hande noon ka jama wonɗo buyka wonɗo nini kono mi faalaw mi jombete kono mi faalaw mi jomba tere janono ɗon tere hulɓiniɗo kon sanga mi gayni médecin on wo wayno taggi janngugol ngol kono watta yila hunde bonnantama dosa naati e piiji tawata ko harmod ɗiɗi nder ton no hulɓinanima ta ronku wawede accutugol ɗi ɓe inni la ikraha fi dini ɓe inni forcé ala kadi walakin indana al hisab hasbore kando toon la yagadiru sahira wala kabira illa ahsaha ɓa forcé ala awa do hasbet wa amma man saglat wa amma man khaffat wala nasalanna alladina ursila ilayhi wala nasalanna al mursalin ɓe landito yottinaɓe mum ɓe men landitoɓe men neli ɓen kadi daren haala ardi o attiri yottinaɓe mum ɓen qur'an so aroy noon kane laaɓe ɓe men neli ɓen argol porte à porte ene ɓe yottino mon ɗum ɗo hunde kadi arano tawa ɓe mais nelu noon o yottinno andila wala na ussanna alayhi sappo al iradu an dinillahi ko ɗum woni ɗurnagol diina Allah kan taaligi no nder ɗo seeɗa prem joni taw ɓe wonɓe nder ɗo ɓe ara ɗo taaligi nane en arno ɗo wa idha qila usjudu lirrahmani wa qalu wama rrahmanu si ɓe nama ɓe sujjan subhanahu wa ta'ala Allah ko homboni Allah taw par ce que ndaare ɗo kadi suratu furqana ibadur rahmani si subhanahu wa ta'ala nangi kontugo ibadur rahmani jiyaɓe Allah ɓen ko homboni hina jiyaɗo Allah fof ko jiyaɓe Allah kono ndaare no ardi ɗon
alladhina yamsuna alal ardi hawna taho hakke ko dina ne'i en ko dina faala jama on ne'o koyo neɗɗo yaaru taw doy andi hunde watta leydi kono ko ya yaaru doy taw walan tahrigal arda walan tablughal jibala tula a yottota ko ka kammu a tufata leydi kono wiya yaaru doy subhanallah ibadur rahmani ko hombodi hina jiyaɗo Allah subhanahu wa ta'ala ala fo ko jiyaɓe Allah kono waɗɗon istisna o ittintini ɗon kadi subhanahu wa ta'ala wi fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum athiman aw kafura taaligi nder yewtere seeɗa fasbir li hukmi rabbika muññano ñawore joomi ma nden subhanahu wa ta'ala ko addi ko musidɓe julɓe simini ko muslima ko honno wi ɗum jaɓugol ko subhanahu wa ta'ala addi kon ko alda e yeƴugol ko gertoto kon ko honto woni ko ley ga piiji ɗin ko ley ga na dow to imo andi ko wi kon ya gerto tawakkaltu ala llahi mi holori Allah ko ɗon gertoya gongol aroyta holoramo ha tata ko kanko holorɗa yegoɗa an kadi ha ta ko a yigiketa ko ɗum sifano colli ɗin holorta no addir no hadis o so holore no Allah wana colli ɗin holori lara gattum o arsego kam o turdaɗa tayru ta ko ɗu himasa wa taruhu bi tana ndu yalta bimbi ko ndu ɗehi ndu nata ko ndu haaru ndu kono e nder mura andum bimbi ɗo 6 heures du matin a tawande ka joolol a tawande ka terrain a tawa ndu yego ka laaɓi laaɓiri ndu yegare to ndu holor noon Allah kana ɗum holorgol ngol ko ɗum holorgol ngol kiki ɗum dorta ndu haari kono ndu waɗi ɗum am a wata walade ɓaaro innaɗa holori Allah non na ɗum tigi tigi on ko ya muññano ñawori joomum ma nde muññagolde noon ko honɗum no satti ha muñal ndaare muñal e nder Qur'an no ɗuuɗi ha hara kontotako e nder kahafi tun fi ɗaɓɓere gandal tun ndaare ɓe addi ɗon ɗi joyi hakkunde annabi Musa e say qadri ɗi joyi hiɓe addi ɗi ɗon e ko hina ɗon awata muññade ndaare sakkitoɗo yewtene salamun aleykum bima sabartum kisiye e dow mon sabu ko muññiɗon ko wallahi fokkutuɗo ɗo kala haysi ko ɗum métier watta anke son nama anke ɓe gurema anke kala goɗɗo si a muññaki ay nokka fokkita muñal fasbir li hukmi rabbika wala toti minhum athiman aw kafura ta ɗofto on ɗuuɗuɗo junubude maɓɓe ɗuuɗɗo junubu koko feƴƴi ɗon yewtuno fi groupe sa ɗaɓɓi groupe bonɓe ɓen hay nokka fokkita neɗɗanke ɗaɓɓu moƴƴuɓe ɓen ko moƴƴi tun yatani so onti ɗaɓɓi bonɓe kilan on haray nokko fokkita mi hittina ɓeɗo hendot mon yewtere ɗo no ari nangiɗo lahara ɗiɗo fof o iwi ton andin iwi ton si onti noon iwi e majjo jaɓaɗi ka o nangoyto ɗon ko ɗin wonɗe ardetali ƴimude yawaddul mujrimu ko ɗum woni bonɗo no yeloyo law yaftadi hara o sottorayno min adabi yawmidin bi banihi wa sahibati wa akhihi wa fasilati lati tu'i wa man fil ardi ɗiɗo fof ndi jalni kono koko hawri ko honto noon ɓuri wonde mugede on wa man fil ardi jamia ko on ɗon ɓuri sattude joni noon ontino andi hay hoore ma an on a jeeya taw enen ɗo hay goto jeyɗo hoore mum ala taw en foppo ɗen fotti ɗum goto jeeya hoore mum enen ɗo par ce que si ɗen jeeyi hoore men tigi tigi en nawnata en wasata en wonata kanuɓe ko positif tum kono ɗiɗo fof no eɗon o wata yittude piiji ɗin enen fof jeeyata hoore men taw oyni ɗon no ɓiɗɗo makko on gorol ngol e ɓeygol ɗo fof ɗum no man fil ardi jamia ndaare noon mugede ndaare sattene ndaare soñdia leydi ndi fof yimɓe ɓen fof mi itta mi jonna Allah on feccere ɓe hetto min mi hetto mi jonna ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ƴetta ɗumin mi hetto ndaare yewtere andi mo nangama lahara ko lahara tumari ɗum hay goto nangaka lahara o nanga o gerda mum Allah subhanahu wa ta'ala yilti décision mo waɗi on ɗo Qur'an yetike ko Yunusa ɓe addi e suratu Yunusa lette ara ha ɗe faale halkude ɓe yurmin kinode yilto e suratu Yunusa ko heddi ko Qur'an kadi kala ɓe wullay tun fi lette ɗen ɓeydo harati ko aduna lahara kan amara e Qur'an wulluɗo ton soñji o inna o hettike ihsaw fiha wala tukallimuni naɓeɓe ton woɗɗine taɓe yewtan tigi tigi ɓe mara yewtere liman samin kuma yataqaddama o yataakhar faalaɗo e men wo faalaɗo yimɓe ɓe yo attor ko moƴƴi ma o acca ha hewta ka o maaya o innahi mo waɗude noon ko moƴƴi honde tuma o maayata wala tamutuna illa wa antum muslimuna ko ɗum subhanahu wa ta'ala watta haddi e hoore jama o
o inni yandi waɗe ko faal ɗon jinde ko jindo ton to mayde sona ko gondi honde tuma no mayata ha honde tuma wurata ko ɗum woni tawata neɗɗanke mo Allah subhanahu wa ta'ala faabi yo Allah tawnu e maɓɓe ɓe ko Allah wi ko innal ladina sabagat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna yo Allah tawnu e maɓɓe ɓe tawata aditike ka amen moƴƴere maɓɓe ne ko ɓe woɗɗinaɓe e yitege ko ɓe naata ɓe aljanna yo Allah ko aljanna neɗɗanke ndargol makko ɗo direct acca ɗo ha inna ɗo mi miɗon mari tan ko ha honde tuma wurata wa qala taala joma daali wala nas'alannahum ajma'in ɗiɗo yewtere fof ta haddiɗi ardata mi landitoto ɓe foppet wala nas'alannahum ajma'in laamul kasam wallahi mi landitoto ɓe fof funde kala mi accata hunde mi landitoto musidɓe andi teggela neɗɗo helli fa ha neɗɗo ñande maayi landitegol ɗum fof ko ɗum qur'an yiyata wa idha balakal atfalu minkum hulma fal yasta'zinu gila nen ñande si fayɓe ɓen helli fama joni yoɓe diisino yoɓen assalamu aleykum nde ɓe naata ɓe naati ka saria ɓe naaki taklifi on ɓe fawama sariyaji ɗin ila ɗon noon ha onti maaya onti ko geri kon fof non inchallah a subhana taala ta iqra kitabaka kafa be nafsika alyawma alayka hasiba hino ɗo non jangu sa qur'an wi en suratul honno qaf hada ma ladayya hino komi jogi kon ɓe jonnita dossier ji ɗin dossier ɗin hetto malaika ɓen hetto o wallina dossier ji ɗin o wi kan nokgo wadu'uhu mukhlisina lahu ddina kama bada'akum ta'udun rewe mo laɓɓinanemo dina kam fo kono fuɗɗora ɗon non ko non hotirton ko kalima janono wallahi ko kalima janono kono fuɗɗora ɗon non no ɓikkun kun ardi non ko non neɗɗo on ka kasange ñande wallina ɓenni yo lootu mayɓe mon ɓe humana ukum hoolaɓe mon ɓe wata ɓe wirtu ñande on timayi so naliyawo ñandi yandi waton labin conci ɗi may ɗon yarata ɗin wala to haali ton sattin coggu majji on par ce que honno ko gilɗi ɗin hen ɗo to joni wadu'uhu mukhlisina lahu ddina kama bada'akum ta'uduna wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra on ari men non hande no yahirɗon non wandi ko joɗɗinen ɗo fewdo to ni ko kullo subhanahu wa ta'ala yalla waɗi huleɓe mo wallahi hay hunde en faalaka sohina na yahugo o sonjaako subhanahu wa ta'ala wowlata ga fi muɗum ya ayyuhal insanu innaka kadinu ila rabbika kadhan famulaqi tare ka wonɗen ɗo sonja e tampere ko ɗo fof ɓe déclare kadi innaka kadin ila rabbika kadhan famulaqi a tampoye ka jooma hattirde tampere a hawrodire golle maɗe a hawrodire e Allah neɗɗo hoore ko tampi ko fof wala kad khalaqna al insana fi kabad wikwa tampere inna laka fi nahari sabuan tawila iɗa mbaɗi jindiruji juutuɗi walam a'malu min duni dhalika hum laha amiluna ɓe mari golle ko hinaɗe Allah neɗi ɓeɗen ko ɗen aniɗe ɓe fi muɗum yallah subhanahu wa ta'ala yawtan ya fon so yettitay o wi ya rabbi inna qawmi ittahadu hadha alqur'ana mahdura mi ara mi tippoɗo ɗo mi daro ley ɗo joni ya rabbi inna qawmi ittahadu hadha alqur'ana mahdura ibnul qayyim az-zawzi imo yaltini ɗo fergol qur'an wandi ɗeɗo fof ko samaratu yaltingol neɗɗo on e dina Allah kan ko ɗum addatamo ɗi probléme jidde gaɗi wonɗe ardetaɗi ɗiga yimɓe am ɓen ɓe woɗɗitike qur'anare nde musidɓe ndaare fewno nelaɗo Allah on yewti nde yewtere ndaare sahabaɓe hetunoɓe fewno ɗo nelaɗo hunjiɓe qur'an ko ɗuuɗi ko qur'an wona gollitirede dina ko wona gollitirede neññande nelaɗo tigi wulli inni yimɓe am ɓen woɗɗitike qur'anare nde hande ka wonɗen ɗo yetelan ko honno noon ndeɗo ɓattora sahabaɓe no woodi e woɓɓe innoɓe tigi tigi mi yiɗino nde ɓe waɗatalan hara jeyɓe lam ɓen mawɓe am ɓen hara nun ko konti komi nagge dammol ɓe waɗalan buyon ɓe yara ɓe sendita hara mi wonali ka Allah ɗo titi Abdullah ibn Uzayfi ɗigiti on no wettanno goɗɗo go e sahabaɓe o wino mi yiɗino nde mi jonnata yimɓe ɓen ɓe okkipo e jawdi andi min mi yaha tigi tigi on mi yaha mi sokkito mi rewa toon Allah subhanahu wa ta'ala kanko okkipo o inno ɗo o wengilo to hande hewti ka goɗɗo wengilo e leggal wurla ɗon ha kama yo Uzayfatu bunil Yamani mi jonna goɗɗo go okkipo e jawdi andi mi yaha mi sokkito
sina bakaren e ko hinaɓe arami wonino colum joni tigitigo enen ɗo hande tigitigo a goɗɗo no janga qur'an o wullata janga qur'an o tampata en fo en jangi qissaji ka feynina Omar kadi jangi qur'an yeyi nawnoyi ndaro yasi dikki enen ko honno qur'an woni en wadde fewndo ɗo wallahi ɗen jangude par ce que nini kadi ko enen felidirta weltoɗen kadi enen ko felidirten kon par ce que neɗɗanke ko haka tawhidi makko woni o wajete wa andini nasa manazila ɗum ɗen andi fi ko ari kon kono ɗo kadi wajuji gono woɗi ɗi fewtinta e woɓɓe go woɓɓe a fewtintaɗe e mum innugol niqabu nde goɗɗo wajo niqabu o ɗon andi ɓen hina haɓuɗo natude islamu jonde tawi waɗu niqabu piiji ɗin kala e piiji mo wona wolede fi mum e yahlifuna billahi ma qalu ala qad qalu kalimatal kufri ko ɗon feƴƴude ɗen araɗa ala konngol no yeddira ka konngol tabu ka kaɓe weyno toon yewtugol nelaɗo yewtugol fi khalima on yewta ha ukko ɓe yewti konngol tatangol heferɗiniɓe waɗi ha ɗo ni kefero o andi neɗɗanke hay nde ñallore men ɗo ni goɗɗo kala men no andi kenen a ñallide yimɓe goo yoroda yimɓe goo ɓe yewta yewtiri taɗiɗo pelletti tus islamu ko nde fo acca ɗon hara susata par ce que sa inni a wajotoɓe nambara on feƴƴe won ɗo yennidiɗo siridiɗo nango wara ko uttodir ko harata harata ɗon kono pelletala ko ɓe woli kon mo ukki ɓeɗo fuu e gaykami udde mo ukki ɓeɗo fuu mi sunne ɓe suuɗo sifa ɗi yewtereji fof nafata mais ma ko Oustaz ɓe goo ko kamɓe ko ɓodaɓe ko fof waɗi hunde kaari ɗum ɗon fof nafata hunde kala ɓe inni simen Qur'an no arda tan yewtereji ɗi no weeli jaɓude par ce que ɓe mutaki woɓɓe goo no woodi tigi tigi on soñjani e muran no par ce que ɓe ɗuɗɗini ndaare firawna e ɓen kalima on e firawna gaynitore leyɗo firawna ko o bonni goto laato addu wala to sa kono woli konngol ɗi Qur'an mandintini en ɗi mi andira on reweteɗo ko hina wama alimtu lakum min ilahin gayri heɗite yewtere nde o woli télé ma das ko namlima ko gasasi dow to o woli ngol hongol e surat naziati o wi honno ana rabbukumul a'la ɗi yewtereji ɗiɗi fa akhadahu llahu hino sahidu men on nakala al akhirati wal ula o nangiri o sakkitorol ngol ɗo e ngola arano jakayoyi ɗi mari konngoli ɗi on andi konɗe yewde ɗo kon fof kala ko yewte fof no mari no windi kiraman katibina no woodi no windude ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atidu o ɓe windude inna kunna nastansikh bima kuntum ta'maluna no windude subhanallahi alazim ɗo noon jonni yewtere nden nde kami lannirta ɗon no mi jonna ceerno ɓen ɗo e nder ko neɗɗon wuuri kon e nder ko mooɓi jawdi kon fof par ce que tigui ko woni wadde ha goɗɗo yedda ko heewi kon ko ɓuri kon jawdi ndin kan no tawa sen wattani yiila jawdi ndin sonnaɓe ɓen laamu ngu jawdi ndin tappen ka jawdi ɗo aya sakkitoren ɗon o wi kam tara ko min jannati heewi koɓe acci e geseɗe wa uyunin e canti wa zuru'in e remuruji wa maqami e nokkureji karimin tedduɗi wa na'matin e nemaji kanu fakihina nokkugo ɗo fiha fakihina ma ko ɗole kadhalika wa awrasnahum sahido wa awrasnahum qawman akhari e ko ɓe yangiɗo kon fof ko ɓe mooɓiɗo kon fof ɓe acci noon gaaɗe fewdo ɗo noon woɓɓe goroni woɓɓe goroni joni noon ɓen ronuɓe ma no heewi ka tata ɓe duwantako ma haji maɓɓe ala ko sendugol jawdi ndi no faalira no hoɗira no faalira noon isaw daɓɓu goɗɗugo ko waɗan men ñande ɗo ko beɗɗi konakiri modi makko en heɓi jawdi no mari jawdi ɗuɗu ndi e faatoyi tele Dakar Sénégal on to rewɓe ɗiɗo no woodi imma ga yaha yogaɓe ye surroy toon ha moƴƴiɓe no gurdunade fi jawdi ndi hitande arti ɓe landiti on sonnajo ɗon e ɓiɓɓe ɓen modi ma en konto surrano Sénégal ko laabi jeli yawɗa womi haali ha joni man daka ɓe surra ɓe piirude fi jawdi nga modi maɓɓe no surra kañum to e jangi hande meɗen hawra e darsuɗo ko wiyete giɗo yimɓe ma ɓen ko heewi ɓe sende jawdi ɓe gerda ɓe piira mayri ko wiyete giɗo ko giɗo ma pottitiɗo ɓeɗo darata won e pottitiɗo acci ha jemma ndin ɗon an neɗɗo hiɗa surra o pottiɗa o du'anima nde fof no sonja fimu an kanko mo du'anade ma ɗa ko wiyete giɗo hina sonkidaɗo fi jawdi ndin ga
e fiino fiɗɗirta noon e seynali a qissa mo naɓi on fiimum argol ngol jawɗe ɗen sendama rewɓe ɓen ƴettama joni ko no yeytoto ɗon ɓen meɗen ka gabruji hande hay hunde ɓe wala no seyna wata zawwadu fayna hayra dari taqwa min dow komi yoɓini on komi landi on komi yamiri on yoɓe nani mene na ɗum anini mon hay miɗo daro fewdo ɗo si wodi ga ko nani subhanahu wa ta'ala si tawinanaji komi tullab komi ɗaɓɓo gandal yiɗirɗo wano yiɗirɗon noon yallah subhanahu wa ta'ala hawtu e reena yallah yawtan so to ƴetti tan yallah okkoren ɓiɓɓe yallah subhanahu wa ta'ala okkoren ɓiɓɓe o lonto en yallah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴi kon e leydi yallah hawrin din en ko tata moƴƴa yallah dandu en rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin